Neo Sibiro kisah saya kenal gede. So ini water sample test kerja. Tu ini sampel. Asas kena untuk tu. Kalau bagai, ini bagai apa? Tu hingga kai nong ya asas kena noto kaisa. Ratio kena nang. Apa? So pH nombor sangkutan. Ini potensial hydrogen ini mobile ini water pH itu semua test kayak Mungkin report bahaya manjak kah? mudah-mudahan kawan tengok acas kayak mangan upojukto. Oh jaga bahaya. Apa no? Kalau sini pray 60%, 60-70% tuh ino acas kayak mana moto, upojukto, disari. Total kayak sih orang aja kah? Total 36 harbat nih, thankful darung. Tentang itu kayak, tes kayak dong no saya kah apa, tam kayak jangan nang About tuyo to sini dulu to kalau ekta side to acidity, ekta side alkalinity, ekta cakri lain mukui, bisi cakri yang buat saya, bisi mukui yang buat saya. Apun test kayak sih side. Apa ratio to itu ya, 14 darah, 1 to 14, okay, kesaros 7.0 pH hingga kayak acas dengan bagai itu kakak. Lakon hambat.